kai to balai kana hambai sen ini sal kaham kai to sungur kha ini no phumi session kai devotional and Bible study kai prayer ini sen banda sabu chakro sen kawawa si activities to go awan bagi suri lai lai ele bagi kokno wan supung sering go sen bisa seng lai ang kuya ono sini tai raya da kota tai kisah se time jong sini awal kisah se panjang cesta lai suri lai mutanai ji suru no kurumui hambai nini hamzat ma nini khair mani pai paya nini sal kahama jora kahama rekha kai tora bodino balai hambai sengelen bag ni kok no seri wan sulanya nayo kai to ni sino hamari khagi sino tujuli tai gai khagi gabang ma borok ini ni kurma panda manjana bagi khai to borok kaham ke sapai dai mana bagi mai borok hamari khagi mono bebag ni ya farate kurma ni tujuli bulan sikwa chak jora ni hamari khagi Tuhan Yesus ini membaik sekali. Ini bunga sini Bible devotional Bible study teman kai. Ada subjek kai. Orang je program situ je orang mana saya. Ini tu Sunday developing a personal relationship with Jesus. Sini ini topik sebagai topik kok buat hama kok berkat kai ব্যক্তিগত ভাবে বাহিকে কাহামকে কাইতর বাই সম্পর্ক বা রিলেশনশিপ দংইমান আ কক খা সিনি সাবজেক্ট ini ni au ni subject la angkai ini ni au subject ko sing salai ba bisi tu sing lai ba ko sing thanai kai tor bai sing bahai ke kaham relationship dongai abo sing bahai ke fellowship dongai jisu bai bahai ke fellowship dongai sing sai mono elem bag ni beba kok no kai tu ni thola bai pogolui sijak mani o bible ni kok thai bebak no kai tu ni thola bai pogolui sijak mani ogono hono kai tu ni thola bai pogolui sijak mani manabo verbal expression mane kok thai protek elem bag ni kok thai বা প্রত্যেক সেন্টেন্স কিন্তু যে কোনো কক যখন সাকাকে কাছে সেন্টেন্স বা ওয়ার্ড जों কক সামানে কক থাইবা সেন্টেন্স বেবা সেন্টেন্স তাই কক থাইয়াবো কাইতনি হলাবাই কবলি সৃজাক মানে ওকাই আ কক ন কাইত জেরে বলি কক থাই abono kaito abunya sing John ni chapter 1 nora ke singlu go an kisa ele sing bai te Jisu bai ni atadik road khani bai te sing develop khainai or so kok ya phangni sini tongo kok kaito roi tongo te ya kok no kaito akok no kaitor okay so kaitor by bike good relationship develop khainai kono no maintenance of Christian life bohno bo English te kesu ko hoise maintenance of Christian life developing Christian life bohno no okay growing Christian life bohno se sai mano develop Christian life bohno okay जों सिनि क्रिस्टियान लाइफ नो भाई के डेवलप खाइने हिकाय आ डेवलप खाइने काइसे स्कुल्स दङ हिकाय बाइबल एलेन बागनि कक खाइ
Goro semua kok ya phang sim tongo a kok kaitor bai tongo tai a kok no kaitor engka bo kok kaitor engkai ere bang ni je kok khai abo kaitor sengkabo kok saja khani jeng na hiwar so kina abo kaitor mane neng abo bai kok sana mane no bo bai relationship mane klayo engka abo bagi seng personal Jisuni thaniwo personal development je post lai hangkai se a kokno khibui maya sam 19 ni sat hote 11 one log muni angke lai de log mungu sap ni 19 pulis 19 ni oro 7 to 11 oro semene sobreng ni kerong ke kaham abo langmano thangsaru sobreng ni kok sama katsi soy abo sutrangono silai sinamo develop mane tamba sia mane no develop yata so tau borok jok ni pithibio develop mane intellectual sinai kerno khanta angkai so jokhon kaitor bai close ke tongoi develop na tha kai sum sina na angka asim borok tong kai ato yoro samari kai sobreng kerong ke kaham it is good dalai kaham abo langmano thangsaru jebro langmano thangsaya normui thango serangya hangkai abo development lokhono khobje kintu a sobreng kerong mane apa kai toni kok thayo so a kok thai ke kai to engka kai to no borok ni langmano thangsaru mane develop khlaja sobreng ni kok sama katsi soy abo sutragono sinai snamu engkai borok sutragono sabo sinai snam engkai ekmatro elem bakni kok khai elem bakni kok khai no borok no intellectual snamu disau tabo hayo genangai sabo in thani bisi gyan tong engkai kai to ni kok no je sinai borno gyan genang punjabo the fear of the Lord is beginning of knowledge kai to ni kirimang kha abo sinumiyaphan engkau ni bagi sini Christian life pas isikla jibono kai korbai hani close relationship to na thaka develop na thang kai ilen bakni kok ini bekhaw tong na nai ilen bakni kok no siu mari no ne sibumo ngi basaw abo sutrang no silai sinam sobreni dak dagi murung kha jajak abo bukhano serang luwo mane semoni anglia bo sanake discourage khas ranya discourage jinis tamba sawi bo sama haimaton tangi bo tangma haimaton khlai bo boro dal ndabon ta boro bori kisi ko boro isakata boro belai khano sakchakno ubrum jabru sobreng dagi murung kha jajak abo bukhano serang luwo sobreng dagi murung kha gothar tai abo khasi nai khlai engkai elem bakno khibiwoi जों कखनो सातनो डेभलप खालामबाय जों सिना थांगाय बुजिना थांगाय एलेन बागनि कक बायसे नङाबो मा जेंनाय गावन बागै जों ताक्लानियाव सिंग्लानि developing the Christian life to relation to Christ Christo bai krengai जों सातनो डेभलप खालामनो थांगाय जों एलेन बागनि ककनो सिनि खावो जों मा सबनाय सोब्रें किरिमुं खा केथार आबो मलब्रुमनो दंफायनाय सोब्रेंनि ताइ मुरुं खा सय ताइ कुय
abo rangsak ni slaibo tei rangsak kahami slaibo mana khatung jakku pia putri ni slaibo ketui tai belap ni sorong klai tobo aborok bai nini sedeng ragama klai jago abo tei tongke sokat kaham mal engkai sing ini yo devotional Bible study wangon sana yo sing bahai kai sinai ni bahasa nai bahai kai develop ni bahasa nai bahai kai khas lagi bahasa nai kai ekmatro Bible ni kok thebe yo sing amro saklo develop khana bagi kaisa source kai elen bagi ko ngate bang sana mo cuma kai sing Bible no bahai kai study khana sing Bible no bahai kai study khana karon sing personal development na thanga kai tor bai close ke sing thanga kai Bible study method process hai mana orang sekarang ko kalau sati waya kelas kai bisa mujuk baca ang tiri ta isa amro no ta isa amro hints baca so je pro Bible study khayo elem bag je pro sing poriwo a porima jaga wo sungsokno tui samani to tom ningman ai tunai there is any sin word pap no tui samani kok thai ara to tom check makhai ngote wo angkam hinja wo sajo kaisa ka find out the word kaisa kai kok thayo dikhaya ni kai aje men pori mani chapter ma busabo kai tor no tui sasa ang saka sungsok no tui sasa kai tor no tui sasa borok no tui sasa promise no promise keman ar to tong ningman ai tung nai bahai ki lai tung nai promise ngai tebo sing nai mano common to be aje ne pori mari jago bai bi ko thai pori ma jago aro puno dai hijak to tong ni kok na nani amro bo ningman ai nai tai kaisa kai knowledge to learn aro ari sangjang nai example rezak amti kok thai to ang tabuk sama kai elem bak by relationship tongani kok sang sai de bodo elem bak sakai to hingkai neng bolo busia hingkai neng bai pini kok mo de tongna ba knowledge to learn ang abono sebenarnya ane aro to tong application to sel angaro apply khajana joto hadi sisa ekbari joto ni saimanza bai paragraph sisa nai norok joto no saimanza bo upore lene upore johon ni 15 অধ্যায় no sengkhe nai koyekta word nai ka gobak nai just koyekta example na bagi 15 bo aro tam stong khomo oro sing tamoman oro kai to no tui sama to tongawo sing nai ne johon 15 অধ্যায় ke ang se soi ang rupang abono sainia borok guri Christian ang bisigota kintu nang hayo pori thakma no deeply study khanya thang kai angor sarai ma kai sin to avoid pap ni kok to pap no sui jangai ra to promise to claim bono kok do mani to example to follow common to obey knowledge to learn application to sell goro sulugo ang se soi anggur bukan apa ke bari bubagra aisoro kai ko do os sentence kai sala salai ang se soi anggur bukan apa ke bari bubagra oro kai to tongsa bobo sari apa ke bari bubagra apa ke kai to
Enggak ada kisah kaitor sama portong lagi. Apa ke bari buagra bu kaitor aro. Sekarang muka angse soini anggur bukan apa ke bari buagra. Sekarang kaitor itu sama to tongsa. Tonggo bawa kat tongkai engkai apa bo kaitor itu sawo buagra bo kaitor itu sawo. Engkai angse makai jisu kai aro human being ngai borok ngai bini sat lagi nukjak mani angse mani awokai. Orang ang borok kebang baru nukel. Engkau ni bagi sejepu kai korbai relationship jokon tongan hangkai. How to study the Bible abro sungsai mana? Engkau tahu stay selai thangane. Ani bisini butai thaya joto bedek no apa kiri yuro. Dia sabugai butai gebang thai ke bungai. Thai joto bedek no ke bos handi to. Ang norok no tok samani awal bai norok sabuka. Norok ang bai thansake tongdi ang bo norok bai thansake tongane. Aisoro promise to tong. Promise ko berta no. Kok rumani. Kai ko kok rumani aro to tong. Bobo sari. Anggo norok bai thansake tongane abo hongkai tongane humane kai future tense. I will be with you. Future tense. Mane nung je pro nang pro ang lu tong aja. Pro promise ko berita. Engkau bagai sini kai to hongkai ko berai kai to bosuno tongane supaya tongane bagai ko bro. Engkau just example san pro domti gumma tonggo. Je pro chapter pori kai aro nung nai ji ar tam mana kai to no tui sama to borok to tui sama to paap lo tui sama to engkai promise tui sama to engkai dai gimana to kalau dai gimana to hari sebentar dia kaise dai gimana lagi kita gimana to angke anggur bukan norok ke bedek ang bai thansake tongke dia anggur bai thansake tongke norok bukai thanai to kalau dai gimana lagi na norok ang bai thansake tongdi apa tamo? Norok ambai thansake tongdi mana apa tamo? Daiko bono no common ka. Norok ambai thansake tongdi dai kita comment kai. Dai kita. Engkau ni bagai Ellen Black no je bus study kai. Apo dai kita to tong. Aro pa no tui sama to tong. Ani ya kerja kai to tong. Abo no su kaisa kai mari check kai mana nai. Engkau punya all method nang sarai bangkai. Sin to avoid lo kori di sini bote ek number. Abono study kena pore ane ro pap to pap nang tamo ya karena abono to mana nyai. Promise to claim. Aro non bai tong nang ko ro mato to. Example to follow. Aro ani serinjana to. Engkai common to obey. Kok khana jana to. Knowledge to learn. Aro ani serinjana to. Application to self. Mane ang sak no practical aro sak no thai panani bagai aro to abo se haina ut ma khaina. Engkau bagai ang samai bagai tini ni os halo sing sikla bas mo pararo. Jisu bai close ka to develop unan ka gai. Bahai ke Bible pori na, bahai ke Bible buji na. Awo bo sing saina. Sing saini ang kai sing bo develop yang itu mana? Kau kaisa? Bible is necessary to develop our Christian life. Our Christian life. Ek number thang apa? Tabuk dui number sengaja. Jacob ni, James ni, ek ni, ekuis punya posisi. Jacob ni ek ni
Orang sama angkai tak kisah kai doer of the word. Sengorang mangkai number one sing lukaje kai kor by spiritual close to Jesus tongna thangkai develop na thangkai elembak ni kok kai seng sai mana nango seng study khajana buji na. Second hongkai elembak ni kok kai sama hai deng sam khainai na nango. Boro no doer of the word. Kok sama hai deng tonga nangnai amti kese develop nai. Engkai doer of the word sengajarot stam sakabo. Ekuisyo. Hati beba tomung sitra bai beba. Oh ya no hendo khusus yang sangat kene. Hati beba tomung sitra bai beba tomung hanyano hibidi. Kai tori thani bomoi bonorok ni pukhawo kai mani kokno suitondi abo norok no mo thangai mano bini kok khnama bai sini ing khahanei lama ta korodi haiyai bini kok samati se tondi Bible ni kok da gimani kok khnaya ro kokno develop maya personal Christian life na Kuku seperti itu. Personal Christian life develop na thangga hingkai. Seng Bible kok sama ni kok no seng khanana nango. Khanaya jodi no pini kok no practice bro no. Practice his word kai pini kok thanyo practice khaya nangai. Suno sakando ko thoma kahan piti. Witness Engkai sengkai buji to khnai to wo buji ta itu hebro practice ke khai jisu ko thwa ka hampi tiga posor la jam hol sopor bisin ko sai khnai ama hai gorro boforo develop ni mai da holoi sam ta kan kai se da bu pu he diba je da sam ta ya ke ada bon thangi to Engkau bagi kai to suno sama kai norokani bagi sakini di are ko thoma ka hampir di ini sama ni sehingga thai siapa sih saya kai bo bhai ke develop na awa practical the para nangai engkau bagi se sar so wa mai ke mo tharo ko develop ya tam bagi mo tharo puya ke se ko ba develop yang kai so practice khaya di bagi Jono ele bago saudara wanten di wanten sendiri practice kaya. Arah baik develop apa? Kau cuma kampit ini sama awal practice kaya. Norok suri ini sama awal practice kaya baik develop apa? Ke develop mana no relationship mana close relationship with God. Jono baik lo sama tu. Nora anak hamzah ke ari kok makanai. Engkau berbagai sini Christian life develop na bujuk hangkai close relationship na bujuk hangkai dua his word ini kok thai khanawi tongan angnai kok khanai ba ini kok thai gitu yang practice khanya nangai ta kawan bagi tak lainnya usikla di pandawo an mobono sana lai bani hingkai zen hayi sembus kami salo kok sama bai sini kahana ya kali thang wei ini kok sama tu seng tong layan bas hamu khalayan kawan bagai kai tu thari war seng amno seng khatum layan ta mane good relationship but developing the spiritual life with Jesus tai kaisa kai personal prayer so jebro attadik babe group na thangkai sini personal prayer to mana sini personal prayer very important hangkai early morning saimia sangkoja somoyo sisabai sino bible tam sahangkai sini mathani sat sarogoro sandi hake norok manlai naitu bihake norok manlai dugarbu bihake norok
yogi rezalnai personal prayer ang sana mo sumakay bahagi develop na hingkay sengkay honga sa keno hong jokon ai keno samung no puja pas priority mokon mo kiki ka kana ang mo helun mo no mo helun mi mano কিন্তু sini devotional life hingkay kai ko bai puno samung pange sini sekan bo bai puina relationship tong ke dere kisa nang borong hongna na hingkay borong hongna ni thana ni sekan no personal prayer la sukasa maiting mutu khurani nagi to hingkay maiting mutu khurani sekan personal prayer ro puja asukasa sengkai personal prayer ke pogi chake puila mobile khosa si mobile share na jakti ro puta kai to ke personal prayer ro kas kuri kho mobile soi ke kham ti ro ka kai sini spiritual development ba relationship with Christ ke daily deng samu dong thang kai sini maino ma tong na ngai je ang puja kai to bai kok salai bo bai poro suri pai kana samu to tai pai samu ba am tai pai ho haja samung tong nai personal prayer plus family prayer tong ina ngawon bagai se tabuk ketan sikla no karano ko rai ko pura puri practice khaya hai ma to tabuk sarai ketal phaire bang saramu jo kai norok je ko samungo no khana ni sikan suri pai bible se pori ar sasingo bhaige bible study khaya bhaige attadik spiritual development khaine ang saka ngai puila suri wi abos samung khaiba bore je deng khaiba suma khaini samu ngai aji suri dong hai tau ko suri ko aji bible pori dong hai tau ko bible pori ko roi bor dino sidi bible puklam ko pora wi sa so khani lagbe he na au kha development ikhlaya sing bible study manita pa aro Bible reading Bible kaisa ke reading Bible puri mani reading Bible kaisa kai eren ba puri mani kata ke study Bible study khanye bina ko ta ko ta background ta ta study kai ta ke han pai meditation a ko thayo ti wan subun angno sai thamata ba angno sakaje aro kai kor to tong hon tamba de wan subi na ju karo tam tong bong tu ja kan time merenang de aro kai to tong mana itu bong aro kai to tam da ji to tong na bos no promise de ma to tong bos no ko pasar ma to tong ang practice khajine ra to tong mana itu bong meditation a meditation je pro sung khaja hangai sung early morning was a pro kai de ko ko ti sung wan subo ba asubo apro ini atadi development time ngawai sanai ni humani juda caping capang cai pa sanai humani juda le he na sebno kholani samu bahine sana ba kholani samu cara kai eren ba kok do khunju bai khana na na Bible pori na na study khaya no na a bo tok no tui wan sukra na na aro ano tamos dagi aro tamo jilisto ama hai ke je proseng Bible no sing study khaya kai angkhan phayo sing development itu hungai ke suriya hongsa thango hongsa phayo ama hai kai Christian life development karon sing borok human being we are not restrained mane Ciri pankri, sing borok hisabe sing ngase personally sing apno overcome khanya ni ciri pankri. Weak, durbol, help kai beri help na baby sangko kai kai ni thari temptation ni mai na accident time o ni bus kamu bhai mana obab bhai mana kiri mani ro agat khai bui mana ba family problem ro ono hotat chopai mana khayam dia Kenapa warga hanya itu ini pankritnya? Jepun dan pungai sisi ayu pas awi kai to thani school we amno sare ter kai. Kai to ya kharjat manena kai to numu bila khanya ni nasa wala na.
Jadi ini bahan baca pun mau kabel kami tahu Singapura family. Kamu yang develop daily victory Christian life mana? Daily victory Christian life mana? Daily defeated Christian life mana? Mungkin victory Christian life mana nang develop dah ini ba? Mungkin defeated Christian life mungkin nang develop mana kaya? You are defeated by Satan, by sin. by worldliness, nang संसार बाहिर मेसेन्जर दिनो, बा शैतान बाहिर मेसेन्जर दिनो, संसार पर नो कवरित लागि थानि मनो, गाव बयस डेभलपमेन्ट माने के अब victory Christian life ni konglo se abo box. Engkai cintai ni koy la yota ki saje, engkai si developing spiritual life ni bisu kaisa lead by Holy Spirit hola kathar by pidu jagana semua speaker ok chong ja khang kai 400 kok sarang chong ja kai sikala pang thu okra phang thu chai phang thu ang bono kok sarai hei la ai ko yak par ko ai ko yak ai ko mani Genesis thang yang di bilo thang lai mani ma sang mai ya bono sarai ka de yang pai chat yang thu yang Nai tu nai mana kok salah ni kau masih kiri, pai ni siapa pun salah yang kes kiri kami tu. Ang salah ni kai, hola kethar tamu sanan mu susah, okai kiri hola kethar nanti tamu sanan mu susah nanti bisa kau kok salah, wait kan. Orang semua apa salsa parung thaman nunggu kau kok salah jata parung ni thaman. Kita hai pun nengkai kiri hola kethar nolo tamu bornos hadi hen. Abang ni bisa nasi itu mana? Ini jadi cesta kau ini kam kau sajne langkah bagai memang tak pun salah orang tu kan? Baik Genesis tu Revelation thok pai baru pun kiri pun. Mana hola kata ni direction no, siapa wait kena. Angin orang kok sana ni sekarang Indin mau tu nasi tu kai tu dengan orang kok sana ni beri one sup tu mana kau kok sana. Ano nung saya kan saya dia, nano kau kok sana kuruk di. Mungkin nung jodoh kai tu tadi sekali nasi tu hangkai pola kata. Nano pengkelang sa, orang saka sahur lah ini tadi kasih proposal tu ini. Nung siapa puja puji kerana puja sekarang nung buat sih. Mungkin orang semua sangka ni sih puji, awak puja sekarang bagi cinta kai am dia. Kai tu pola kata senono puja. Kok sapanya nangai neng saya amno puisi geran nangai ini direction. Jepro hola kata Jepro nono kau kok sawo apro hingkai. Ini spiritual life terus just pass. Sini opan kau hola ni samu botai mo cengkat mo saja. Kalau kata itu sekarang lagi, mana kalau kata baik samkan, sebusi mama, angkau kayaman, sempunya baik dino hangkai bisa dry itu. Mana kalau kata itu samu, semua khas orang itu sebi maya hari ini juga. Itu biar sih hangkai, mana baru jadi kalian kasar, mana refreshment, kan mantan, apa kita tahu ini kalau Kawan bagi saya, developing spiritual life hola ni tujuh malas nasinya nago. Tapi Galatia harus kawankan satu musuh itu kawan hola ni musuh itu kawan yang apa? Hola kita barulah panjang ni, halau ni, onyeneng ni, sabseneng ni, mana? Ap hola ni leadership daily sini Christian life kawan. Mana? Hola nokon nono khair bijak kai, neng bujo consider khair kan, neng phang hola jadi kau ini aja. Karena hola nono sebelum khat kosan kai, bujo khair pun nasi tu khat bukan. Buya no khair ke mana khair pun sini tu khair ni pan khair hormat. Enggak je pro hola kata nono tu dunia ke anak sekaya aja, mau dah khair khair kau nang hirogir nasa, amping main sih dari khair tu. Enggak orang bagaimana?
spiritual development nga thanglo जों बाइबेल कक फैबाय जों डेभलपमेन्ट जों मा सेकेंड हमबाय डुआर ऑफ द वर्ड काय के कक न खानावै आवबाय जों मा थाङो फरायफारि टिभि मा आ सारबाय जों मा थाङो जोंनि जरा बाइबेल खालायजानाय दंमा दङ ओमफ्राय हायदि जों आसे गोबां कक सामानि बोथोराव थांजा थायो जों डेभलपमेन्ट हमारे आओ खाई पुण्य डेभलपमेंट खाने तो पर्सनल डेभलपमेंट से मतलब पर्सनल रिलेशनशिप कारण पर्सनल रिलेशनशिप खाने आओ पास्टर को थाने जनो लांगरा डेभलप खाने वाली है नंग से व्यक्तिगत लगे अपनो दिग्गा और मा खाने मा खोरना एलाइन बार बाइबल स्टडी मा खाने बाइबल मा पढ़ना मा स्टूडिना फला कथाना मा ताने दागी आबो बिसना बागे वेट मा खाने आमाय के जेफोरसिम हालौवै सामखौजे आं थाखायो meaning close relationship with Jesus Christ meaningful nature तामनि बागै सोंगामाय के खायना आंगा सिनि शत्रु दङ आगि इजराइलाव जेखौ इजिप्ट हानि नखर फाइखौ गंनि शत्रु साव सायना आमालाइक सिनि के जाबिदों आलगा जातिबो दङ बरगाबो वै चौबा मा नांनाय हायदैखौ गंनि जानिवो चौबा मा नांनाय दङ फ्रस्ट्रेशन दङ आनिया सा डिसकारेजमेन्ट आवनो ओवरकम खानि थानो थाखाय गाय जों काइटो बाय क्लोज रिलेशनशिप को डेभलप करना कोनो इंग्लिश को बोले तो स्पिरिचुअल ग्रोथ अत्यधिक बड़े तोरी लोग ही बसने लगता है स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमका वीक हमका होइजान भाई आंगा डिजाइनआव थुंसे करथाय जेको एनिमी नो भाई अटैक खाइबे खाइ स्पिरिचुअल को अटैक खाइबे नुखाइ थाना दाउ स्पिरिचुअल स्ट्रांग ना स्पिरिचुअल स्ट्रांग या गाय क्रिश्चियन लाइफ को मैं ऐसे करती और का स्पिरिचुअल दाउ फड़ी से आ सामने तलाय ने एला नाम ने कौन सुना के काई को सुना बात है हमारे को